isimo simanzozo Tozelinda beshisayo noma isimo simanzozo ubudwane ngiyacela bakithi maganga wehlisa Ay bantu basemahlabathini ay engathi udadewenu lo unojojo kokuthando unothando oluningi unempophoma unedamu lothando mina bengathi inkosi yomuhlwa le ikhanda elikhulu lo uthishela uMaganga ngathi inkosi yomuhlwa mina ubhuti wakhe ngiyayikhomentela ngiyibiza ngosibari kanti ngumna kwabo ngoba salungisa udaba lamafikizolo isigora lesi salungisa udaba lwakhe ukuthi udala ngeke akwazi ukuba idanona beyipurity achiwe usana sakulungisa ke lokho bengathi nje sengihamba ngedwa lapha kuFastlane ngiyilula nje into straight manje udadewenu engathi usebonakala ngapha manje uhamba nenkosi yemihlwa ke manje kushuthi ngempela inkosi yemihlwa ngoba uthi wena ya ngilindwe ngikhethe ngikhonjisa uma usho kimi inkosi yemihlwa ukuthi ngikhonjisa uma inkosi yemihlwa athi ngakanani kuwena ngoba ngathi ngiphume high school wena wawuqala eprimary usithatha phi isibini inkosi yemihlwa sokuthi uthi mina angikhonjisa uma ukuthi unjani so hayi bantu basemahlabathini ngeke noma umtshali phela bengangihluphe ngalutho ubudwane ngiyacela bakithi maganga wehlisa ay bantu basemahlabathini ay engathi udadewenu lo unojojo kokuthando unothando oluningi unempophoma unedamu lothando mina bengathi inkosi yomuhlwa le ikhanda elikhulu lo uthishela uMaganga ngathi inkosi yomuhlwa mina ubhuti wakhe ngiyayikhomentela ngiyibiza ngosibari kanti ngumna kwabo ngoba salungisa udaba lamafikizolo isigora lesi salungisa udaba lwakhe ukuthi udala ngeke akwazi ukuba idanona beyipurity achiwe usana sakulungisa ke lokho bengathi nje sengihamba ngedwa lapha kuFastlane ngiyilula nje into straight manje udadewenu engathi usebonakala ngapha manje uhamba nenkosi yemihlwa ke manje kushuthi ngempela inkosi yemihlwa ngoba uthi wena ya ngilindwe ngikhethe ngikhonjisa uma usho kimi inkosi yemihlwa ukuthi ngikhonjisa uma inkosi yemihlwa athi ngakanani kuwena ngoba ngathi ngiphume high school wena wawuqala eprimary usithatha phi isibini inkosi yemihlwa sokuthi uthi mina angikhonjisa uma ukuthi unjani so hayi bantu basemahlabathini ngeke noma umtshali phela bengangihluphe ngalutho